تماشاوان انهجا همه هنه که نقشه کو ناش شهر لیوی داره هیا هر واقع در هاتنه گرتن که در دهینا شهر بردوام دکه سروانه همه بسکنن حسین عمر برپرس دیسکا روجابای کردستان لروداب گلمه یک حسین دست بکن بحثا دیرزوری بکن ها دیرزوری دا روش چاوانه بگشتیم سیما خان دیرزور لچند جها چند دری هاتنه وکرن لسر درجهیا چم فرات حموک و خیزا جداکار بود نبرا هز حکومت سوریا و هز حسدیده چند دری هاتنه وکرن لهر آلیه کی چم فرات جوان دریا چند گند هاتنه کنترل کرن ل روج آوای دیرزورجی و ل روج هلات دیرزورجی وکه ام دبینن اف نافچه کل پشت چم هاتیه سور کرن اف نو هاتنه کنترل کرن او نبهزه حکومتا سوریا چم در باس کرنا کنترل کرنا عشیره و نافچه ای چکدار شانه و شارتی اکل وان گندابون وان چک راکریه ایریشی ناونده حسده و هزه اسایش کرنا و چند گند کنترل کرنا الوی نافچه کود که روجلات دیرزوره دا لروجلات باکور دیرزوره زویا کونیکو یا غازه ہے تایبت بغازه نزیکا 8 حتی 9 کیلومتراش جمع فرات دوره اف کلگه هری مزن یا غازه بول سوریا بری شرین افخوا روزانه قریب 405 میلیون پیس هجا غاز برهم بینه یعنی نزیکا بله نزیکا 13 میلیارد متر سجار غاز کاردانی پشتی شروان برهم هنگی دا کتبو ل کلگه که پرگرنگه اگر ام بهتر بروجلات دیر زوری ده هرن ام بگیرن. باشه او دو کلگه برای حسد ندا بود دست عشیراش برکود بیشتر دا بود دست عشیرا. نه او هزه هف پیمانه ناف دولتی هبون تعداد در کتبون در جر دست خلکی و ناف چه دبون بس خلکی کوب سر حسده و بون سر بريفا بريا خسر وبون حقل العمر الخارد كبي ننزيكي كونيكوا او دچه ميادين هيا باجار ميادين هيا الباشوره چيا روج آوای چمه فراته نزیکا 45 کیلومتراج دیر زوره دوره الخوار لهمبر باجار میادین به 10 کیلومتر لوی داره حقل العمر او حقل پترولیا روزانه 8,000 برمیل نفت برهم تانی ده روشا نورمال ده بری شر نافخوا سوریا او هر دو جهجی وک راپور کوتنا کرن او چکدار چونه ناف له هری روجهلات سوریا سر سینور عراقی باغوز کو او جه هری داوی حسده خلافت داعش هلب داوی آنی بو لوی درجی دوی گوشه لسر سینور عراق چند گند لوی داره کنترل کرنا نافبره هر دو نافچه دجی زیبان هیا کنترل کرنا چند ما مستعد پرسیاره که فردات بکرم چون که او بحثا کنیکو و عشیرات عشیر بو چه راد بن بریجی مثلا اشرافیه جی عشیرا بگارا زفری جه بله اف عشیر خواب سر و هزا کی دستلات به بشک جوا عشیره او عشير دابش بوينا بشك جي بسر هسده وبون بشك جيش خل دجي هسده بون قالك جواجي لنافچه ما بون وك شانه ما بون بشك جوانجي چوبونا روج آوای جمع فراته يانجي الشامه و باجار دي بون نافچه دجي حكومته بون او ناكوكيا خب هسده را دبينن وك دجبر خوش هسده را دبينن ام جبير راكن دوين نافچه ده داعش 2014 2017 حفظها حكم كربو قالك شانه وي قالك آلي قري وي قالك بشتوانه وي اي فكري و اي ريخستنه هنا او جي فاكتركي برگرنگا ما ترسيا ويچيا كو اف جهاتنا گرتن وهار روجلات فراته دما كو اف دري هاتنا وكرنج آليه چكداره عشيرين نافچه بحساني وجا ارتشا سوريا كاره درباسي روجلات فراته ببه وجور اپراسیونی خواب برفرهترو به هستر بکل نافچه کو لجر دست حسده معنا نه اوانا کتنا ناوی روجلات افراته یا هینا جیل روجبای فراته نه اف روجلات فراته نه اف نافچه کو ام دبینن اف حطلایا مراتا رزوما خشامه طابیه زویا کونی کو 10 کیلومترال روجلاته نه حتی 10 کیلومتر روجلات چمه فراته هناك جهاوا جهديجي الخوار ايكو ما بحث كرن سر نخشي خويا بن او جي الروجلات فراتينا بين 6 جهه لسر تواهيه درجاهيه چمه فراته
شر هيا أو عشير رابونا لهناك جهة هي هزي هسدي لسر كمن روجهلاته چمن لهناك جهة وك فيجهنها أمد بينن دريه وها هاتنا ذكرن چند گوند چند نافچه هاتنا گرتن جبو وكاربن إيريشي خبر فرح بكن ما مسلسل اوانا چند دوری دیر زورینه و هنگ باجرین وکا رقای و تبقای اوانا ديرزور وميادين ايكو حقل عمر الهمبري وياكو ديار نابي نزيكا 45 كيلومتر جدور لرقاي انيا كديا سيما خان رقا انياج اليه طبقه وج اليه معداني جدج هذا ايريش دتشيل سر باجاره رقاي اليه كيش دروازه طبقه ايكو دو سايدكا دبر طبقه رتي حتى ناف رقاي طبقه رقاي 55 كيلومتر دوره بمسافه و او مسافتها دناف برا او 55 كيلومتر كو هنا نها او گنده كل سروي شريطه بون حمود دسته هزي حكومتها سوريا دنا حكومتها سوريا للدربي رقال روج آوای جمع فرات الرقاي حتى نها درباسي روجلات نبونا پرگ سرکه هيا كود سر جمع فرات ره پر رشيد بجنه دا او پر دما شر داعش دا جهات بو الوشاندن باش هي ريفبريا خسر بري دو سه سالا نوكر و درست كر او پر نها هاتيه الوشاندن جبوكو ريگري لپیشیا پیشکتنا هزي خود دو پره هبون هر دو پرش تقاندنه یک گف بو یک نو بو پرا اوان سرکه یا کوچم باجار رقای لروجهلات فراته نروج آوای فراته لی وک هر باجار کی کو فرهد به پشتی و پرژی لروج آوای و پرژی هناك دام و دزگه هناك سازی هناك کارگه هناك خلکش خورمال آوا کرنا لی باجار وک باجار به پرانیا خو توهیا خو ل روجهلات جمع فراته باشه ما مسلسل طبقا نهار بردستی که دایا طبقا سيما خان قالكي يعني زانياريه هفدش دهاتن حتى شفدي حتى ساعات دو نيفي فجري دي مني هزي هسديل لناف طبقاي هنا درابورتا كي دجيما آماده كريا ووري للطبقاي دو عشيرت هنا سيما عشيرتك جيرت بجن الوهب عشيرتك جيرت بجن ناصر او عشيرتا وهب كو للطبقاي ناسكريا كو چکدارن و بهتر يعني تكليا وابچك واهيا شفدي اول ناف طبقاي وكا اف جافكاني كو مجناف طبقاي بخوا ورغرتنا او عشيره بناف باجير كتبو اريشي چند خالا كربو ناف دا زندانا طبقاي جرد بجن زنداك كنيسه كيفن شوين جهكي وينا الويدر هي الور زندان هي چوبونا ناوي زنداني واب خوجي فيديو خو بلاف كربون فيديو شفدي هاتنا بلاف كرن جناف طبقاي یک ویدیو ارتش سوریا نهاتیه بلاف کردن او بجله فرم سربازی همو چکدار عشیره بون افزانیاری جی جناف طبقایش مرا تکذبونه حتی وصف ساعت 7:30 الصبح از جافکانی کوم جناف طبقای ورگرتنا دگوتن هي هسدلنا في طبقايا هي جيش گولان حتى 7:30 الصبح وقوتن بدنجيك بدي ازور ما استوديوجي نيف دمجميرك يز آخفين قوتن بدنجية كتامل ناف باجاري طبقة هيا أمنكارن تأكيد كن كو كي النهال ناف باجير بالتمامي يا بش ببش كنترول كي شرل طبقه چوا دست بگیر ما مسلسل الطبقة سيما خان وقتی كو تجدير حفرتي دو سايداري شحلبي حتى رقاي دو سايدة كي كفن هير ريا سركايا وقتی تجدير حافري و تي مسكنوانا تتي دروازه طبقاي او دو سايدة كو دباشور طبقة باشور روج آوارة دچه ريا كراست جي چه ناف باجاري طبقاي چه سر بنداوا تشينه يا تشيا فراته يعني يا طبقاي گومزنترين بنداوا سوريا كاري 11 مليار متر سجا كوبكي درجاهيا وي بنداوي 4 كيلومتر بهترا بلنداهيا وي 6 متريا درياچه وي بنداوا طبقاي 8 كيلومتر درجاهيا وي بانيا وي 8 متريا يعني بويا وقت دريايا كي لناف سوريا بهتر دريا چه كي وقت تشسر كفيه ويجي بيلي ونا عين وقت بيلي دريايا انا وقت
دریاچەیەکی نەژبەر گەلێکی مەزنە 8 توربینێ الکتریک سرن کو هر یکی 103 مگا وات الکتریک برهم تنه گلکی گرنگ گلکی استراتیجیه باجار طبقه جی جبو پکاته وی دموگرافیک نک خلق جواکی ها طبقه گندکی بچوچک بو یعنی او خلقی وها زور لی نبو وكفن دما بندوات تشرين دست به هات کرن د سالا 68 ده 68 دست به پروژه هات کرن و 84 ده آماده بو چقدر کارمندش همو سوریای اکولوی داره کارت کرن دو وقت آوا کرنه دجی و دو وقت کار کرنه دجی باجارک هاتا آوا کرن ناوی کرنا الثوره یعنی باجاره شورشه اکرم ورگرنا کردی او خلق همو پارزگه سوریا تده هبو هجماره که گلکی مازن کرد لی هبون دناو هذا پرانیا واجی کرد عفرینه کرد کوبانه بهتر جبرکو نزیکتر بو گلک خلق جزیره جی الوی داره هبون بمالی الوربون گلک خورت و کچه کرد انها لطبقه اجدایی بونه بکاتیا وی تفلیه هفا ما مسا لمنصوره جی شهر گله دجوار وزوارم حدان هاجی لی شهر هیا گرینگی ها منصوره چیه؟ منصوره دروازه کو چهل سر رقای اف خالقو لباشور رقاینا الفي آلیه جمع فراتنا جمعدانه و دچه بری تنه معدان ج پارزگاه رقای وکا باجار خویا دست حکومتا سوریه دبو او خطك قنداها حتى دروازه رقاي منصورة جيل سر وخطية جرينجي أوا وقت في جبهة الهمبر رقاي حموي كنترولت كي فوق سوا هزين إليشكر دبل سر باجاري رقاي تاني جبلي بنداوا تبقاي چتشتكي دها جرينجو استراتيجيك هيا في نافچه ده كو دسر طبقاي را يكسر وقت اف درياچه طبقة تمام دبي دسروي رفيجا بندافا تشريني هيا أواكو عم حمود زانن تشر ليبو أو سرب من بجيفيا وكا جغرافيا شخوا مسكناجي سرب من بجيفيا نبسر حلبي فيا دير حافر هريمكا تايبتا سرب حلبي فيا لي مسكنا تفي كوتي روجلاتي در حافره سرب من بجوال ور بنداوا تشرینه هيا بنداوا تشرینه جی لپشت بنداوه گندک دو هزه حسده لبون جبو پاراستنا بنداوه ایریشا وان حتى نها او گوهرتنا بر بچاف لمحور بنداوا تشرینه نبویا کو او جی بنداوا کمازنه هم الکتریک و هم جبو آفدانه کارآنین و دروازه کدوبه 8 کیلومتر سینور باکوره کردستان دوره بنداوا تشرینه وجا ود به سر علی سرین باشوره کوبانه و دری سر کوبانه ود به مطرسیاوه و خطراوه اوا باش كواتا تبقى هنا نديارة دسكي دايا بقشتي او زانياري كو ما جناف باجير كرن نكاري بون بشتراست بكن حكومتا سوري داخيانيا فرمي در خستيا بجي ما كنترول كريا هسداج ساعات 4 صبح و تداخيانيا فرمي درباري ودا بلاف نكرنا حتى بس نها زانياري هيا او خلكي كو جناف وردا خفن نكارن بشتراست بكن قوتنا حكومتا سوري كو براستي حكومتا يعني نها ازوتو امناف بولتان دانا بس زانياري هرالده دبيقي هاتيا كو بقشتي تبقى دسته وان دایا و هزین حسده وکشیانه باشه گلکس باس که ماموسا حسین برپرسی دیسکار روجاوی کردستان یک و نقشه شهر بوم اشکره کرد اما به بردوامی زانیاریان شهر بگوهرن